Basrang Debbarma ani kami hingkangke Boromodan Haripur abo Khoi district of Kalayo te ani nok nukungo sing khorok thamno ang saisung khoroksa te ani ama te baba tong sing nukungo ani hobbies rok hingkangke singing, dancing, music instrument tamna ni oborong mong te sports ba hamza wang belek no volleyball ok thunggo ke agi ang Don Bosco school baijal barigo jefro pori tongo afro rogo noi go obo haike truk pori mani logi an hobbies no bang tui phai ta logi ang sab mungno aska hamza ko hamza mo bai nang jefro nogo tongo music roga guitar jefro tambo afro gang hener jago te ani journey rogo aing ang thangi tomo jora rogo ang sab mungno belekin hener jago Christo family wase family bang agi cherai fru ni simino music ro bel kana hamza go nge ang rete ring yate apron simino hener jago mano khapa chirangya te music ro kisa misa tam jago nge aba haikono khabo musum tomoni bagai truk ang ani age bebaksa no ang truk srungi sak no haino seneri srungi phayo ab kebo ba aba hai professional ok to srungja gya angke aba hai kono ko tabo ko stage of busa te ani friends ro borok aro belek no support khlayo in fact ani performance ro ano agin simino borok rosta phaimor lugui nang tang aba hai competition no nang thana ni thangdi try khaja no aba hai ro ke borok fan ro chuba te ani friends circle bisingo tong music hamjanai borok baba hai kono just chukti chu yate borok hano suggest khlayo obo hai nang obo hai nin khorang obo hai bai gedalo muchango abo hai ke borok hano chuba te belekino every competition every round gala round ni theater round ni je life hai borok ano baksa ke phai ro ano fani ano ani parents rok belekino support khayo tanghinga ngai class 6 tompro na ano ani baba ano guitar rok pai rika surung ani oro interest tong ni nugino ano bhai ke rika ba kino ani journey start te ang romantic set abo hai journey ni samung nga belekino hamzago te mosamung abo hai samung rok nga ngasu hener jagya su rubul subject te paina ni payang first thana second thana abo to ani bagai kodro ko ya honestly angoro ani obani kase life ni journey nga angoro mungsa se kisi safanang je ango hamzak tongmani o hafaro ang srumung na mano abon na harim ang ta te belai kono hambai maro Tipra idol je song sanai joto chini official song especially tang hinge obo hai platform mamani abo kok bai sabayan te ani favorite singer nge chini Kokborok hafaro je tongi tongai resabai tongna hingke sikang Debbarma te parmitarian hingga ite Bollywood industry na hingke ani favorite hingke Arjit Singh te palangmucha ang paina ni paya to abo to ang sawi me yakfia ang ani just chuksak mansak ang ani best renai
Basrang. So, Kokborok Song nungguin mana? Thank you so much, Kokborok Song. Basrang fan following the like kaban in Semano. But in the meantime, ini the result, not only final result in my so. Be warned. Norok Joto Kakhlaitongo not only favorite contestants Dini Kaplayingi Base Pene Piaba Chia Sabani Kapalotam Sijato. So thank you so much Basrang for that wonderful song. But in the meantime, let us call upon Mahali Debbarma on the stage. Boni Sai Sugang. But it's a video clip, but it's a 9 later.